Owakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8. Salibonani balaleli bethu kuyinjabulo lentokozo ukuhlangana njalo uhlelo lweni Asakhaneni Solus FM 93.8 okhulumayo ngowenu usisi Oxy uMadawu uMavodloza. Ngizacela abangani bami engihamba labo namhla bazethule. Salibonani balaleli, siyathaba ukuthi sihlangane njalo kulolu hlelo. Okay, ibizo lami ngu Mrs. Rumbidza Indlovu. Ngingena ngeSempophoma Church. I'm serving as a deaconess. Ngumdikonikazi waseMpophoma Church. Njalo ngiyakuthanda kakhulu ukwenza ama-leadership training. Ngiyabonga. Salibonani balaleli, igama lami nguBerita Kafesu. Ngiyathaba ukuba kushow yethu Asakhaneni. Siyabonga abangani bami sebezethule laphana. Siyabonga balaleli bethu abathandekayo. Imbono yenu siyibonile iyangena kunamba esilithiyela yona ekucineni. Liqhubeke lilalela, liqhubeke liletha imbono yenu. Siyabonga ngendlela ephakemeyo. Namhlanje balaleli bethu abathandekayo sihamba siphezu kwesihloko esithi ukukhulisa abantwana ngendlela engasoze bazizwe ingathi abamukelekanga lapha ekhaya. Kunzima kangakanani ukukhulisa abantwana kusimo esesikiso, kumbe ngithi kumhlaba esesiphila kuwo kuzana lezi insuku. Abantwana bethu sesingababiza ngendlela ezitshiyeneyo, sibabize sithi thina abantwana bethu abalaleli, kumbe sithi bona abantwana bethu vela basizwa lokho esikutshoyo. Ngasikhangela ukuthi ngendlela thina esikhule ngayo lendlela abantwana bethu asebekhula ngayo kulezi insuku. Gogo ngizaqala ngawe khona lapha. Gogo, ngezinsuku wena usakhula gogo, umntwana wayengayehlukani lo mama wakhe. Even nxa umama wakhe kumbe umtshayile wayehlala ekhona pha. Ensukwini zanamuhla gogo bahogwe, abantwana bethu nxa sibakhuza bayenza njani? Kusafanana yini lezi insuku lezi odlule kizo, kumbe ngezinsuku wena okhule ngazo, kumbe ngezinsuku wena okhulise ngazo abantwana? Ngiyabonga Mavodloza. Nxa ukhangela insuku zanamuhla lensuku thina esikhule ngazo kumbe thina esikhulise abethu abantwana, kulomehluko omkhulu kakhulu. Umntwana wanamuhla kuthiwa katshaywa. Thina sasifunde ukuthi uswazi lukhipha ubuthutha engqondweni yomntwana. Njalo umntwana wayesithi nxa etshaywa wayekwazi ukuthi katshayelwa ukuthi uyazondwa, utshayelwa ukuthi uyahlakanitshiswa, kumbe wenzela ukuthi linto ayenzileyo angaphindi futhi ayenze. Kodwa namuhla sokuthiwa khona umntwana nxa umtshaya uyam-abuse, ubulala ilungelo lomntwana. Umntwana lwana sehlala ekwazi ukuthi khona wena njengomzali awulalungelo lokuthi umtshaye. Umntwana lwana nxa umtshaya wena uselengqondo zokuthi usengahamba ayekubophisa. So indlela thina esakhula ngayo lendlela osokukhuliswa namuhla abantwana ihlukane kakhulu okunye okumangalisayo. Yiko kwenza abantwana banamuhla uthole kuyikuthi uhlukane, uhambe wayahlala estreetini echiya abazali bekhona ngekhaya. Siyabonga. Sisiberita, indlela eselikhula ngayo kulezi insuku yikuthi lisoft kakhulu, kumbe liyathandwa kakhulu. Njengomuntu omutsha khona lapho Berita oqeda ukuthiwa ngugogo lapha,
wena ukuzwe njani oqeda uthiwe ngobahogwe lisoft kakhulu yini ngoba kukhanya nje alisatshayeki kumbe ngithi alisatshaywa kube kanti umuntu noma ngaze atshe uyahlala kuphela khonapha. Okukhulunywe ngugogo liqiniso. Thina njengabatsha khanya vele sesiziphilela impilo yethu esiyifunayo. Khona ukuthi kulamasiko okumele siwalandile. Vele thina sesibona ngani yikuchitha isikhathi. Thina sesifuna ukuphila ethu indlela. Njalo enye into ekhona ukuthi abazali bona abasela isikhathi esokuhlala lathi phansi njengabantwababo. Bazwisise ukuthi kahle kahle umntanami namhlanje kuhambe njani, kuyenzakaleni, kuyini okungakuphathanga, kuyini okukuphathileyo. So umzali masebuya sengitshaya, mina bese mbona ngani uyangizonda ngoba vele sona isikhathi esokuthi uhlale lami phansi ungibuzisise, ungizwisise ukuthi indaba ngenze lokho umzali uyabe ngelaso. Njalo sokucina sokungani thina abatsha asihloniphi, sirudu njani njani, kodwa kuyabe kungumzali yena oyabe engazwisisanga umntanakhe ekuqaleni ukuthi kahle kahle mina nginjani. Bazali abalaleleyo, liyamuzwa umuntu omutsha uthiwa isikhathi sokuthi sihlale labo phansi abantwabethu sibazwisise asiselaso. Thina silokhe sifuna ukwenza indlela leyana enzima eyokukhulisa abantwana ukuthi umntwana ma efike vele esikolo aqala athalaze ukuthi kulebhantini kuloswazi lapha, angalubona uswazi noba ludingela izinja usezibuza ukuthi kanti kuyini engengakubona ngenzeni babona nanti uswazi la. Bazali asisakhulisi abantwabethu sibakhulisa ngendlela engathi iqinile kakhulu. Ngumuntu omutsha otsho njalo usisi uBerry. Mama Mrs Ndlovu njengomdikhonikazi ichurch ithini ngakho khona lokhu kundlela okukhuliswa ngayo abantwana? Ngiyabonga kakhulu. Singafunda eBhayibhelini kuProverbs chapter 22 evesini lika-6. Ithi yona ngizayifunda ngesikhiwa. Ithi train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Singakhangela nxa kukhulunywa nge-training, ngumsebenzi omkhulu lo. Okwenza i-training yimi umzali, ayisilo swazi. Yeah. So kuyadinga ukubana njengomzali ngizimisele ukutraina umntanami ngendlela kumele ahambe ngayo. Hayikhona ukuthi uswazi lube yilo lutraina. Uswazi yebo luyaqondisa here and there, but ukutraina yimi umzali. And ayisiyo nto engiyiqalisa ngumntwana eseli-teenage. Khonaphana nje umntwana njengamakholwa siyakukholwa ukuthi umntwana esesesiswini ngisamthwele ngesisu, ngiyaqalisa khonaphana i-training ngendlela engabe ngifuna ukuthi akhule ngayo. Ngiyaqalisa khonaphana ngisamthwele i-training ukuze nxa esephumele ngaphandle njalo esekhulile engabi yinto ezangikhathaza kakhulu. Uswazi luyasetshenziswa ukuqondisa here njalo lenkulumo kwesinye isikhathi esizikhulumayo njengabazali zisuka zibe nzima okokuthi kuyabe sokungaseyiyo training kodwa angikwazi kuyabe sokuyi-punishment. Kulomahluko phakathi kwe-punishment, ukucrusha umntwana lokumtraina. I think yikho engingakutsho khona lokho. Siyabonga laphana Mrs Ndlovu. Kulomahluko ukutraina umntwana. Hey, powerful point. Lokumzwisa ubuhlungu. Namhlanje sizazama nje ukuthi silethe izinto ezilula ezingasincedisa njengabazali ekukhuliseni abantwabethu ukuthi masikhangelelane lalolu hlupho siletha nje ezilula. Ngile ncwadi la, incwadi le ngiyithola komunye umlaleli wethu ongumama osakhulayo. Incwadi le ibaleka kanje. Ithi yona umama wami ngaso sonke isikhathi
Umama wami ubengibona ngiyinto useless empilweni yakhe. Ubona ngingumuntu ohlezi eyisehluleki. Ya, umamanyana lo osakhulayo uthi yena uleminyaka engu-28. Uthi ngendlela umama wakhe obembona ngathi eyisehluleki empilweni yakhe, useze ehamba kulabo abasincedisayo esibabiza sithi thina ngama-therapist ngesikhiwa. Uthi ngenxa yokuthi ubona uthando ku-therapist lwa, uthi umama wakhe ngaso sonke isikhathi uyazi ubemtshaya ngamazwi enzima, kwesinye isikhathi even amshaye sibili ngempama, athi yena yimi lapha ekhaya engufidayo, yimi udla mina. Ya, abekwa kanjalo la mazwi. Udla mina lapha ekhaya, ugeza mina, ugqoka mina, phezu kwalokho awungihloniphi. Uthi umama lo omutsha osakhulayo le 28 years, ngalokho uthi kwamenza wasuka ekhaya, engasuswa yikuthi usukela ukuthi ngoba usekhulile sefanele ayehlala yedwa, esuswa zinkulumo zikamamakhe. Uthi uleminyaka emibili, usehlanganisa iminyaka emibili yonke angakaze aye ngikhaya, engakaze abonane lo mama wakhe, kodwa uyamkhanuka umama wakhe. But noma emkhanuka umama wakhe, angacabanga amazwi lana ukuthi umama wakhe behlala esithi uyisehluleki wena, susule 28 years ungaka, ulokhu ufidwa yimi, ugqokiswa yimi, udla mina, ugeza mina, ugcoba mina. Uthi uze evaleka azizwe ingani usembodleleni, azizwe ingani uyazi akakwanisi ngitsho ukuphefumula. Ngithe ngibala incwadi leyi, ngazizwa kusiba nzima, ngazwa kusiba nzima. Koko uyakuzwa lokho? Kuyazwisa ubuhlungu lo. Kwesinye isikhathi abazali basuka bangakuzwisisi. Inanzelela okukhulunywe ngumama uMrs Moyo ukuthi umntwana, ukutraina umntwana lokujezisa umntwana kuyizinto ezimbili ezehlukeneyo. Umuntu umjezisa ekele ukwenza othe kakwenze, omfundise khona ukuthi kakwenze. So nxa usithi uyisiyehluleki, ungazange kumfundisa ukuthi kenze lokhu lalokhu, hayi, kusuka abazali lapho belahlekile. Sokungaba sibili susima lo mntwana ukuthi umntwana azathiye ayithola uthando komunye umzali ongayisiye, kutshengisa ukuthi khona umzali laye lapho wehlulekile ukuyenza indlela yokuba ngumzali. Siyabonga gogo. Sisberry, nxa usizwa incwadi leyi engiyibhalelwe ngomunye umlaleli wethu ongumama osakhulayo le 28 years, kuyini okuzwisisayo Sisberry ngomamanyana lo osakhulayo? Engikuzwa ngizwa ubuhlungu ngoba abazali sibili, iningi lamankazana sijwayele ukukhangelana lento enje. Khonokho ukuthi umzali, nanzelelana ukuthi uthi umama akathi lo baba, uthi umama. Lakho masingakhangela khathesi iku-generation le, lapho kuhlangana khona amankazana, makukhulunywa ngumuntu ongumama, uthi mina vele umamami uyangitshela athi ugeza mina, udla mina. Khonokho kuzizwisa ubuhlungu. Njalo ngakuyayenza sibili umama, khona ukuthi umama sesebenza, yikho ukuthi umama akhuluma into ezibuhlungu kanje. Kodwa umuntu lo mama ongasebenziyo, olesikhathi sabantwabakhe, lesikhathi sokuhlala phansi labantwabakhe, ngeke akhulume into enje ngoba uyabe sezama laye ukubonisisa umntanakhe ukuthi abonise ukuthi hayi mntanami, lokho siyenza so, uyehlula lapha, asizame lokho. Khathesi sokusesisemhlabeni olabantu abafundileyo, kulalabana abahamba ezikolo, labana bayathatha ama-degree, kulalabana abathatha ama-certificate ngento zezandla. Umama ebesebonile ukuthi hayi mntanami vele isikolo siyala, amhambise endaweni yezandla.
but ngenxa yokuthi omama sebesebenza laba sebetshona emahofisini sebabuya endlini belolaka sebefika bathi hayi wena udla mina ugeza mina imali yami le ugeza ngemali yami le akaselandaba lokuzwisisa ukuthi kahle kahle mina ngiyehlula ngaphi fanele angibooste ngaphi njalo sibili ngiyamzwela ngizwa ubuhlungu for umlaleli lo yinto sibili abatsha esikhangelana layo nsuku zonke. Indaba ebuhlungu kakhulu leyo. Kutsho ukuthi icebo likamlimu lona lali-right lokuthi umama kahlale ngikhaya akhangele abantwana. Kodwa ngenxa yesimo esesikiso esesiphoqelelo lokuthi umama ayesebenza usegcine engasela sikhathi sokuthi akhangele abantwana bakhe okuqeda ukuthiwa nguSisberry. Mdikhonikazi Mrs Ndlovu laphana encwadini yethu esiqeda ukuyibala yomama omutsha. Incwadi yeshi ingani kulobunzima lapha. Liyazi ukuthi njengabazali kwesinye isikhathi simele sikuzwisise. Isikhiwa sithi respect is earned and not demanded. And ungakhangela ukupha umntanakho isitshwala kumbe ukumnika isepa yokugeza akutsho ukuthi useku-owa i-respect. Kulilungelo lakhe khona lokho ukuthi athole khona lokho. Abantwana bethu they have to be safe emzini yethu. Sure. So and kwesinye isikhathi i-respect iyakhula nxa umntwana efila esafe. Ungakhangela iBhayibhili laphana sithe iBhayibhili liya-instruct ukuthi abantwana obey your parents. But ungakhangela ungafunda u-Ephesians chapter 6 verse ka-4. Iyasixwayisa lathi njengabazali ukuthi singabi harsh abantwana bethu, singabi unfair. Because khonokhana kuyayenza ukuthi abantwana bethu babe le-bitterness. Yeah. Yikho kwesinye isikhathi umntwana ecine sesuka esehamba esebhitha esesiyahlala kwenye indawo esezibona esafe engekho ebazalini bakhe. Ngathi yikho engingakutsho khona lokho. Siyabonga laphana. Bakithi masingabi isandla lukhuni ebantwaneni. Ngizanika nje ilokhuzini eyi-1 ebazalini ukuthi bazali asilaleleni abantwana bethu kuqala. Qala umlalele umntwana ukuthi uthini. Abantwana bangena entweni ezinzima ngokungalaleli. Angathi nje umntwana eqalisa nje ukukhuluma ukuthi thola umbangela umsindo wena. Uzathi lanxa kumbe edlwenguliwe kumbe echayiwe ehluleke ukukutshela njengomzali ngoba asilaleli. Ake sithi njengabazali sifunde ukulalela abantwana bethu. Ungamuzwa umntwana eqalisa ukulalela, thula wena kumbe yekela lokho okwenzayo ubususithi wena ngitshela. Uyabe lokho evuleka umntwana evuleke. Njengomzali ungaziboni ngathi kuthiwa sengilingana laye wayesengitshela izitori zakhe. Kuyikuhlakanipha khonokhana ukuthi lalela umntwana. Uze wathi omunye umlaleli wathi yena uthi ube busy ku-laptop yakhe. Umntwana akho le 3 years ago, 3 years wabuya mami. Uthi bengimuzwa sibili ukuthi uyangibiza but bengingafuni ukumlalela ngoba bengibhizi ngiprep. Uthi kade elungiselela ukuthi ayebhala ama-exams. Uthi umntwana lana waze wabuya wathi ngesicathulo wathi phansi wathi mama ngikubiza awungilaleli. Uthi kwangikhona ngisethuka ngisiza ukuthi la endlini phela kulomntwana. Liyabona lokhuyana. So njengabazali asizifundiseni ukulalela abantwana bethu ngendlela eyiyo eqondileyo laphana kwenza ukuthi abantwana bethu bephathiseke. Gogo Bahoko. Yebo. Kanti ngensuku zanamuhla why sokungathi ukuthi ukukhulisa umntwana into enzima kakhulu. Indaba sokungathi ukukhulisa umntwana sibile into enzima. Kanti zena ngezikhathi zenu kwakuhamba njani? Yeah.
ngibona ngazathi usisi lapha uke wakutsho lapha umuntu omutsha ukuthi khona isikhathi esiphila kiso sokuhlupha ngokuthi omama labo sebetshona emsebenzini. Thina ngesikhathi sikhulisa bethu abantwana sasitshona labo abantwana. So abantwana bakho uyakubazele ubabona abantwana kabafanani. Omunye umntwana even ekukhaseni, even ekuhambeni, omunye uyaphuza, uyenza izinto zakhe ephuza, aphuza ukukhasa, aphuza ukuhamba, aphuza ukukhuluma. Umntwana yena lwana ngenxa yokuthi utshona naye uyabumazi ukuthi umntwana amvele unjani, uyaphuza. Kodwa ke kathesi umntwana setshona legeli. Igeli yiyo sitshona lo mntwana, umntwana kamazi unina vele wazi ini, wazi igeli. Ukukhulisa umntwana thina ngesikhathi simkhulisa kwakunzima sibili ngoba nathi sasisokola ngabantwana bethu. Kodwa ke kathesi sokunzima kakhulu ngoba umntwana wakathesi yena yedwa umntwana laye ukhula nzima, ekhula ngegeli. Ngifuna ukuthi ke ngilandise enye indaba engayibonani. Unkazana wami wayelo umntwana yena sebuyele emsebenzini ngumna wami. Ubuyele emsebenzini umntwana ule 3 months. Mina mfikile mvele ekhaya. Unkazana lwana uyathatha umntwana kuyakhala, uthatha igulu yanika umntwana. Ngibona umntwana kuloko ukuthi kuyafaka umlomo eguleni kulokuza. Kanti untombazana ngenxa yokuthi uphuzile ukwenza uchago lomntwana, senika umntwana igula lishisa. Ungize ngiyebamba laphana ngithola ukuthi ugula lelana liyachisa umntwana ulambile ufuna ukumunya. Uthi igula linjani? Liyachisa. Undiya ngibuya ngimtshela ukuthi uzajwayela mama. Abantwana kunzima ukubondla, lathi kwakunzima kodwa abakathesi abantwana bathwele nzima kakhulu bona abantwana. Ngoba abazali bakathesi sokungathi abasathandi abantwana, sebeqakathekisa kumbe singathi imali. Hesh, uzukwazi kwaba buhlungu. Uma nxa etshelwa ukuthi usisi oncedisa lapha ngikhaya unika umntwana uchago olutshisayo, uthi uzajwayela. Kakhangeli lokuthi umntwana umbutshile kumbe njani, uthi hayi uzajwayela. Ake libone ukuthi sure yesh sokunzima ngenye indlela emangalisayo. Singakhangela futhi abantwana bakulezi insuku, anti sesibathengela lamafoni. Balamafoni, namhlanje ngachecka ifoni yomzukulu wami. Angeke ngikutsho emsakazweni. Balamafoni abantwana abakulezi insuku. Thola ukuthi umntwana ole 5 years usele foni yakhe. Kunenge abakubonayo lapha emafonini, bayakhangela ama videos, bayakhangela lalokhana lalokhana, baze bakhangele la ngendlela abantwana abangasobethu abesintwini abayenza ngakhona. Abantwana abangasobesintwini, abangasobantwana babantu abamnyama bayaphendula loba ngakanjani abazali babo. Thina esintwini akuvumakali ukuthi nxa umzali elibeka la ulibeke, yes. Kodwa abantwana ngenxa ukuthi sebebukela izinto ezinjengazona leziyana, sebephendula noma yikanjani, abala ndaba khona ukuthi uyabona umzali umntwana ku TV kumbe ku efonini uma video alabhula isandla nxa ekhuluma lomzali wakhe, abopha ubuso ayenze lokhana lalokha. Lakho abantwana bethu sebekwenza kithi khona ukhana ngendlela eyiyo. So thina njengabazali nxa sibona abantwana bethu besenza njalo, asingesabi, asingacabanga ukuthi ukukhweza amazwi siklabalale kumbe sibachaye kuzabancedisa. Kambe Mrs Ndlovu, ubona ngathi ukuklabalala, ukubachaya kuyasincedisa na? Okay, siyabonga. Umntwana uyazi usechene le radio eyokuthi iradio noma ngasiphi isikhathi nxa ufuna uyakhweza ivolume uyehlise uzuzwe ngcono. Kodwa umntwana ukumtshila indlebe kwesinye isikhathi akutsho ukuthi uzakuzwa ngcono. Mrs Ndlovu, ngicela uyiqalise ipoint yakho from the top. Uqalisa ukuthi isentence yakho. It's okay.
Okay, siyabonga bakithi. Umntwana uchiyene le radio sis. Eyokubana anytime ungamtshila indlebe ahlabe right. I-radio phela ungaphonga uyikhweza ivolume. Hayi uhlela uyizwe phezulu uchilele phansi kwehle kuye phansi. Kodwa umntwana uchiyene khona lokho. Ukutshila umntwana indlebe akutsho ukuthi kumbe useza kuzwa. Kwesinye isikhathi isikhiwa sithi wena the more you yell the more they become aggressive. Ngesikhathi wena utshinga usithi hayi ngifuna ngizwe kakhulu. Wena uyabe usukumomisa kakhulu ikhanda. So kuqakathekile kakhulu ukubana njengabazali singasebenzisi ukutshinga, singasebenzisi ukukhulumela phezulu, singasebenzisi ukutshaya. Kodwa njengoba iBhayibheli litshilo ngaphambilini lapha, qakathekile ukubana sihlale labantwana phansi. Singakhangela abakhangela ngezempilakahle zengqondo, ama-psychologist, bathi ukuhlala ungumntwana ongotshingelwayo kuyaphambanisa i-brain development. Kwenza umntwana abe exposed to i-anxiety, o-depression labo low self-esteem. Kodwa kanti ukuthi umntwana uyabe sengasazazi ukuthi mina vele am I good enough? Kubangwa yindlela thina esiphila ngayo njengabazali, ukuhlala sitshinga, ukuhlala sikhulumela phezulu, ukuhlala sitshila abantwana njenge-radio. Ngiyabonga. Ngihleka indaba ye-radio. I-radio sungayenza umathanda sibili kuze kuvale endlini lapho ligcine lingazwana nabantu abakhona lapho. So uthi uMrs Ndlovu asingayenza abantwana njenge-radio ukuthi ungafuna ukutshila indlebe uyatshila, ungafuna ukudonsa uyadonsa, ungafuna ukudonsa ngenwele udonse ngenwele uyakutshanisa lo mduli le. Ayisiyo indlela okufanele siyenze ngakhona. Ngiyithandile umzekeliso we-radio laphana, ngithande kakhulu. Bahogwe, ngicela uyengeze khona lapho kumama uMrs Ndlovu. Ngiyabonga. Abantwana bethu asifundenini ukuthi umntwana umlaye ungalwi. Umlaye ukhuluma laye ukuthi mntanami yenza uthi. Ngakuphambanisa mkhuze, hayi akwenziwa kanje, ngakufundisa ngathi yenza so. Ukwenzela ukuthi akuzwisise. Ungakuthatha njengakhona okutshiwo nguMrs Ndlovu ukuthi yenza lokhu wena kade awuzange uhlale laye phansi umfundisi. Sumenza ingqondo yakhe igcine ingasasebenzi, kasakwazi lokuthi angakuthatha njani. So njengabazali asifundenini ukuthi sibalalele. Ngike ngathathekiswa yilokhwana ukuthi umntwana kuthiwa waze wabuya sitshaya isicathulo phansi. Kulo mntwana owayedlala lomunye umntwana lwana odlala laye wawela ibhavi lamanzi. Segijima etayitshela unina, thola unina ku-laptop. Afika athi mama kamphushele kashana uthi uyamdisturba ngapha, waze wathola lwana esefile. Shame. So abantwana ngabantu abancane okumele ukuthi sizihlupheni njengabazali ukuthi ukumlalele lo lutho umtshela lona, mtshele uhlezi phansi laye kwenzela ukuthi akuzwisise. Nxa engazwisisanga mkhuze uthi sumgezisa. Siyabonga. Asakheni ubudlelwane labantu bethu. Hayi ukuthi just nje imithetho phezu kwabantwana, imithetho. Ungayenzi lokhu. Ake sithi singabazali siyakhe ubudlelwano labantu bethu. Ungayekela ukuyakha ubudlelwane lo mntanakho. Ifoni le-TV yikho kuzayakha ubudlelwane lo mntanakho. Yes, yikho kuza abantwana vele bangena okuningi kakhulu esesike sakuqamba lokhuyana. Kambe abantwana bazangethemba yini mina njengomzali wabo?
bangaphambaniseka lapha abaphambanise khona. Uyakwanisa yini umntanami uBheri ukuthi ethe khona ngale kwangabakhona okungamhambi kuhle e-university, abuye yini engitshela ngikhaya lapho ukuthi mama namhla kuhambe so. Ngimlalele lami ngenxa yokuthi siyakhila ubudlelwane, sengizamlalela lami ngibe sengimcebisa ngendlela engimcebisa ngakhona. Kodwa singayekela ukuyakha ubudlelwane labantwana bethu. Uyathi vele esikolo ngivele esikolo ngivele emsebenzini, angithi siyabona lapha nosele 28 years sokungayenzeka usesebenza. Kumbe noma kasebenzi wephumile ebuye zivalele erumini lakhe ngoba lapha ekhaya akamukelekanga, akatshelwa lokuthi futhi okunye phela singababona anti siyazana lapha emasihlala ngikhaya. Nxa ngingambona mina umntanami kumbe ngoyinkazana engena ukuthi unganani, ngiyahle ngimbone ukuthi namhla la kuye kakukho right. Ahle ngimsondelele mina ngenxa ukuthi silobudlelwane engakatsho okutheni. Hle ngimsondelele ngimbuze ukuthi ku right yini konke namuhla. Uzavuleka masinyane. Nxa ku right uzothi hayi mama nge right, ukuthi nje maybe umsebenzi wami usuke waba mkhulu kulami ngidiniwe. Yes, nxa ukuthi kukhona okunye okungahambanga kuhle kuye uzatsho njalo ukuthi mama lapha lalapha. Njengomama lo mntwana oyinkazana, kathi wayivele kusiba nzima ukuthi umama lo mntwana oyinkazana baklike sifike kakhulu ukuthi xoxo eBheri kuyini Mina okunzima mina ngibona ngani khonokho ukuthi umama uyabe sithi mina ngadlula kuyo yonke into wadlula kiyo. yeah. So mangadlula kuyo yonke into wena odlula kiyo, akulalutho ongitshela lona. Umama sekhohle ukuthi insuku lezi sezitshini. Kudala abazali labelisixoxela sibili, ngangikhula ngivuka siyageza, sihambe siyokukha amanzi, siyenze lokho. Abazali sebekhohle ukuthi thina sesikhule ngendlela ehlukene labo. Thina sesikhule mina ngilami elingaka, i-tap yiyo ephuma amanzi, avela kudingakala ukuthi ngithathe ibhakede ngiyokukha amanzi ngoba i-tap ebimpompoza amanzi khwampa. Umama kasa-adjust ukuthi hayi-ke no, lapha thina sakhula into zinzima, lapha laba into zabo sezinjani, sezilula. So ukuthi angitshele, ngimtshele ukuthi hayi mama, lapha akungayenziwa so, asenzeni so. Uyabe sebona ngani mina sengimcontrol endlini yakhe. Anti omama bathanda ukuthi ngesikhiwa under my roof, not under my roof. So kusuka kube nzima ukuthi umama lo mntwana oyinkazana vele kuzwanani ngoba umama yena ufuna ukuxoxa. Lingizalihleka uke wangikhumbuza umntanami ongumfana. Uke wangikhumbuza wathi umamzi sethi hey alokho akwenziwe not under my roof. So ukuthi umkhuhlane wabomama. Ngiyabonga Bheri laphana. Uthi umama nxa ekhangela umntwana oyinkazana uyazibona yena. Umntwana oyinkazana uyisibuko kumama. So ufuna umntwana oyinkazana ngithi enze lokho yena akhula kuthiwa kakwenze. Yes, kube kathi izinto sezitshintshile. USisibheri uqeda ukuthiwa njalo, izinto sezitshintshile. Umama mayikhaya lethi lokhu thina sasingakwenzi singamankazana lokhu thina sasingakwenzi singamankazana. Isikhathi esesiphila kiso sesitshintshile. Mrs. Ndlovu, njengomdikonikazi, tshethi omama etshethi khona ba kuyenzeka yini lokho okuqeda ukuthiwa nguBheri? Ya kakhulu, yazi ukuthi kwesinye isikhathi njengabomama I think yithi kakhulu esingakhulumi kuhle labantwana. Yinto eyenzakalayo kakhulu yona leyo, ukuthi njengabomama yithi esingakhulumi kuhle labantwana, siyathanda nje ukuhlekisa ngemizimba yabo. Kwesinye isikhathi umntwana akutshele amaphupho akhe ukubana yena ufuna ukuba yini, sikwenze kube yinhlekisa. And ikakhulu izinto lezi zibangwa yilapho esivela khona, ukuthi
lapho esivela khona kwesinye isikhathi lami kumbe ngakhuliswa njalo. Yes. Sengifuna ukuthi bathi khona ukhiyana indlela engakhuliswa ngayo. Yethi izikhathi zitshintshile, but mina lokhu ngifuna ukwala ngelokhu ngisendleleni engakhuliswa ngayo. Ungakhangela kwesinye isikhathi isikhiwa sithi is the wounded Yeah. who bleed on others. Xa ungolimeleyo ngophela phezu kwabantu. Singakhangela kwesinye isikhathi njengabomama siyabe salimala kudala le singakuzwisisi. Sesisophela phezu kwabantu bethu. Yes. uNkulunkulu kasisize sure njengabomama sifunde ukuphila ngendlela ezakwenza ukubana abantwana bethu basithande njalo bathande kuba semakhaya ethu. Ngiyabonga. Siyabonga Mrs. Ndlovu, siyabonga ngendlela ephakemeyo engilethemba ukuthi thina la labalaleli bethu siyaphathiseka ngendlela yokuthi abantwana bethu sibakhulise njani. Even banabana abasakhulayo banaba othi nxa ukhuluma laye mbone ethi bilulu amehlo yake libabone uzwa abazali abadala bethi umphathisa ngamehlo wena. Labo banabana asibabekezelenini abantwana bethu. Okwanamuhla balaleli bethu sizama lapha uhlelo lwethu olokukhulisa abantwana ngendlela abazazizwa beyamukelekile la ekhaya. Hayi khona ukuthi bazizwe ngathi baphushelwa khatshana le. Okwanamhla sizama khona lapha. Ngizacela abangani bami bavalelise abalaleli. Siyabonga abalaleli ovalelisayo ngibahokwe sibe nokulalela okuhle. Siyabonga abalaleli Siyabonga abalaleli ovalelisayo nguBerita. Siyabonga abalaleli ovalelisayo nguRumpetsa Ndlovu. Siyabonga abalaleli yimo wenu uOxy uMavodloza. Imbono yenu kunamba zethu ezithi 078 195 1747. Sihlanganeni njalo uhlelo lwenu iAsakhaneni Solus FM 93.8 ngesonto ngo-2 emini. Lisale kuhle. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8.